Kuringana na minista wa Homene ati bajeti ino neria niyo nene makiria kwa thomo guku bururi-ini ni ikireire maundu maria marahutia Mukenya matura-ini na njira imwe kwa imwe kwanjia kigina gia githomo nginya urimi na waki. Bajeti ya githomo last year but one na thirikari ni igiuka yari pesa cigana yari bilioni magana mana. Leo budget ya githomo huyu ndugu yetu Gachagua alisema tumeangusha budget imeenda chini, lakini kwani bilioni 400 na bilioni 700 ni gani kubwa? Bilioni keda times 5 years. Exactly, on the 5 billion. Hizo ni 45 billion. Riu na tutikwenda horo wa kiama turenda tuone wira na tune mundu ungi ukuruta wira ukundu rutite Gatanga Maragwa kandra riu ni kugwithira gwithio kuma level 4 ithie level 3 na no urera andu ni uraruta wira itukuonana. Ni maundu maria arauga ni megukinyanira naguo kuhotithia President William Ruto guthurwo itena ria keri ria wathani ugi uria uranyitwo mbaru ni atongoria mwena uyu. Watu wote wanasema ni William Ruto, wanasema ni tuta. Nimanyita. Riu gasiko gaka gaituri. Asikirira gaitu mahali. Ithu tutikwenda kumute. Arokire Muranga arokire na mabilioni na bagi. Na mundu ndangiokaga na bagi ya billions agacoka tukamuhura mahiga. Ucio ni ugi. No tuhure munene mahiga. Ni mukwenda acoke twakirwo barabara cithire ciothe. Maritio ume mwena wa Jogoo mucemani-ini na ujumbe kuma gicigo-ini kia ubunge gia Gatanga. Kirituka tunyu tukona thoko nene muno. Kumani ya twaheirwo wĩyathi twina miaka 60 thoko yo ndiri yaku no irakirwo kahinda gaku na nduninite miaka 2 ministry yori ukamba kwirora ukamba kwĩũria atiriri ndirabuata haha tondu niko tuthiite na koguo ni hindi ndi in the government ni njoi kogu nikuo ingiona ũgima mwega wa mwĩrĩ kuu nikuo njoi ciana citu cigithoma kuu nikuo njoi ati maundu maria mothe ingienda thiini wa bururi ingimonera thiini wa thirikari Ngiribotera Inooro TV kuma muhuro wa kaunti ya Murang'a njitagwo Joseph Wachira.